neza abakunzi b'Intare Official, muraho murakomeye, mukomeze mugubwe neza kandi mukomeze mugire isabato nziza, abasenga ku munsi wa gatandatu ndetse n'abandi bose bagiye mu byumba by'amasengesho, reka mabwire ngo muze kubona Imana. Turandaje rero, ndaje kugira ngo mbagezeho amakuru atandukanye. Intare za Sarambwe zamaze kwinjira mu kindi gice n'ubundi hariya muri teritwari ya Shabunda, ariko reka manze nabwira abakunzi b'Intare Official muze kunyihangana kuko nakundaga kuvuga nkavuga ko Nzibira iri muri teritwari ya Mwenga. Mu byihangane rwose, Nzibira iri muri teritwari ya Walungu, ni ku mupaka wa Walungu na Kabare uri kwerekera, donc n'ahantu twavuga ko Nzibira agiye kwerekera mu bice twavuga bitatu, mu materitwari atatu. Hari igice kiri, donc Nzibira iri muri teritwari ya Walungu ariko iri hafi n'umupaka wa teritwari ya Kabare, donc usa naho n'ubundi uri kwerekera ariyo direction yerekera he, yerekera muri Shabunda. Turajiro ngo tubirebere hamwe ubundi buce ba 23 yamaze gufata muri teritwari ya Shabunda n'utuwe, eske byitwaye gute, biraza gutera izihe ngaruka n'ubundi ku gisirikare cya FARDC. Aha muri teritwari ya Warikare ndetse na teritwari ya Masisi, Intare za Sarambwe n'ubundi zakomeje gukora renforcement. Ubona ko Pinga ndaza kuvuga ibyayo, ariko urabona ko Pinga n'ubundi mu kanya gato ishobora kuba yamaze kwigarurirwa n'Intare za Sarambwe. Turarebera hamwe ibiri kubera n'ubundi muri Uvira. Muri Uvira byitwaye gute, imitwe yitwaje intwaro FARDC Wazalendo bakomeje kwicana, ibyo bari gupfa se byaba bingana ute, ibyo bari gupfa se nibiye, nabyo turaza tubirebere hamwe. Colonel autoproclamé ariko yari majoro muri leta, ashobora kuba afite grade ya lieutenant colonel muri FARDC, yongeye kuraswa hariya muri Mahanga, aho yaje kuraswa namwe mu basirikare n'ubundi bayobowe na Colonel Batacoka. Colonel Batacoka afande mukomere cyane. Abari muri teritwari ya Masisi, ikansuhuze na afande Kutango, ubu ngubu wazamuwe mu ntera. Makuru ufite nuko yari komanda batayo, ubu ngubu bakaba bamuzamuye bamugize komanda brigade, akava mu gice harimo muri teritwari ya Masisi akaza mu gice cyo muri Sud Kivu. Turaza tubirebere hamwe, ariko reka musuhuze we, enda nago turabivuga ngo tubitindeho, ariko nawe yamaze kuzamurwa mu ntera, aho yari komanda batayo akaba yamaze kuba komanda brigade. Kansuhuze Colonel Padiri, Colonel Kabundi, Colonel Gakufe, Colonel Kamanzi, Colonel Dabusiri India, Dabusiri Queen, Colonel Mafieri muraho, Colonel Kabaka mukomere cyane, Colonel Kabaka muraho, mukomere cyane, Imana ikomeze ibaho umugisha. Navuye muri eneo mwarimo tutabonanye, ariko ndahamya ntashidikanya uko tuzabonana. Ariko reka nsuhuze Dabusiri India, we twarabonanye, Imana umugisha, n'abandi bose twabonanye, Imana ibagirire neza kandi mukomeze mukore akazi neza. Reka nyatangirire ahangari muri teritwari ya Masisi, ni muri groupement ya Bugabo, aho mu misozi ya Mahanga M23 yakomeje kwihaniza abarwanyi bo muri Nyatura na APSRS. Muri kino gitondo imirwano itoroshye ibyutse ibera muri Mahanga, aho Colonel Kanaume ngo yarashwe mu itako n'abarwanyi we barenga 12 bambikwa kompora barapfa. Kamivuge ahita bapfa. Urukumva ko navuga ko ari ibintu bitoroshye, ubona ko ari ibintu biteye ukuntu kubona ko abasirikare bo muri Wazalendo, abasirikare bo muri Nyatura, abasirikare bo muri APSRS bakomeje kwambikwa amakompora bagapfa. Ejo bundi twababwiye Colonel Noheli November Hotel, nawe bamwambitse kompora aragenda n'abasirikare 6 ne wa 7. Hariya muri Mahanga rero bongeye kwambika kompora abasirikare barenga 11 12 bo muri Wazalendo babanaga na Colonel Kanaume, ndetse Kanaume araswa nawe mwitako. Ariko Kanaume nemeza ko kuko ku masasa afite arenga 100 ngo yagiye araswa, nta na rimwe bamurashe gufa, nta na rimwe bamurashe ahantu hamugira ikimuga, ubundi bamurasa mu inyama gusa. Ariko makuru akavuga ko n'umuntu umwe mu bahoga bashobora kuba barabaye mu gihe cya RCD
kuko aba musirikare kuri RCD babaye mu gihe sinzi niba yarabaye muri CNDP Kanaume, wenda abantu babaye muri CNDP bo baza kutwibutsa bakatubwira niba Kanaume yarabaye muri CNDP, ariko nzi ko yavuye muri FARDC afunzwe, yarari mu munzenzi yari escort wa General Rugayi hariya ku station Simba, bajya kumufungira mu munzenze nyuma za gutoroka. Niba rero yarongeye ageze mu ishyamba yigira colonel, yarafite na 12, ariko ku makuru ufite nuko 12 imwe yayatswe aza kubona indi, ariko ba 23 zamukuyeho 12 igihe bafata territoire ya Masisi bagafata nariya za Gahongore. Kanaume ngo ajya ku rugamba yabona ibintu birakomeye, ngo akabarebye nkaha ngaha akabafashe ka pista karasana gasasu pa kakaba karatambutse, akavuga ati barandashe bakamukuru, akaza kareba hano mu inyama yo kwitako agakubita gasasu pa ati barandashe, bakaba baramuhetse. N'ubu ngubu birashoboka ko ariyo, kuko ngo ntajya bura pisto, no musirikare kwa General Rugayi yishe yamwicishije pisto ye ayikuramo aramurasa. Urukumva ko ntayibura, ariko iramutabara cyane mu bijyanye n'urugamba. Yego, hariya rero n'ubundi reka twikomereze n'ubundi amakuru yacu. Yarashwe bakavuga ko bamujyanye muri amisozi ya za Mahanga, nukuvuga ngo local defense ziri hariya bayobona barimo n'uwitwa Twizere n'abandi bagiye batandukanye bari muri kiriya gice, bakomeje kurasa kwa Kambuzi, bakarasa kuri Kanaume, bari kubiruka ku buryo bari kubashwanyaguza mu buryo bwuzuye, ku buryo Kambuzi yaje no gutabaza. Ariko ino nkuru ya Kambuzi reka n'ubundi nkomeze nanayivugeho. Kambuzi yaje no gutabaza ari gusaba mama 23 ko bakwegera General Autoproclamé, Lieutenant General Autoproclamé uzwi ku mazina ya Janvier Karayiri, ko bamwegera noneho bakaza kugirana ibiganiro. Muri ibyo biganiro wenda kuko ngo barwanyi ngo bakomeje gupfa ari benshi bo muri APSLS, kandi mama 23 yararahiye ikavuga ko irwanira abo abakongomani bose, yaba na za mayimayi nazo ndemeza kuva 23 zifata n'abakongomani bakagombye kugira uburenganzira bwabo muri Kongo, ntibiba abaturage ntibica abaturage, ko nabari bo mu barwana. Bakavuga ati sinzi impamvu rero ingabo za General Emmanuel Sultani Makenga ARC zikomeje kutumara twebwe wazalendo, twebwe abamayimayi. Sinzi ko bino bintu rero mwegere General Autoproclamé Janvier Karayiri, murebe yuko wenda mwagirana ibiganiro na zino ntambara zigahagarara, kuko turashira. Dore ntabwo mbizi ko abo kwa Fande bashobora kuza kubyemera bakaza kubiganiraho. N'ubundi reka dutegereze tuza turebe, ariko kubera igitutu cyo bakomeje gukubitwaho, bakomeje kwicwa, kwambikwa amakompora, akavuga ati ibi bintu ntabwo birihanganirwa, ibi bintu ntabwo birashokomeza kubaho. Reka turebe ko twakwinginga wenda kuwabaho kuganira hagati y'ingabo zo kwa General Emmanuel Sultani Makenga na zino mayimayi zacu. Simbizi rero, ariko abaje kwiyunga bose b'abakongomani nemeza ko Armée Révolutionnaire Congolaise ARC irabakira, ikabakira neza. Malgré we mwabonye bari abahakiza, nubwo wenda babajyana bagomba kuzajya kuri formation bakabakamirifu. Reka mbabwize ukuri, mu minsi yatambutse abantu bigo wenda banavuga ati ngo mama 23 bya bindi bya propagande za guverinoma Kinshasa iri gufata ngo abantu kugahato ngo muri Goma ikabajyana mu gisirikari. Ndababwira ati ibyo ni negativite y'igisirikari cyako ngo bashaka kugira ngo bakomeze gushebya mama 23. Birukanye abasore 164 bari baje kuri training, basanga bamwe bigira n'abanyarwanda baje bagahisha amakarite yabo, bakifofira bashaka kwerekana ko ari abakongomani. Abo ngabo mama 23 irabirukana, kuko n'igisirikari kiri professionnel, ntabwo ari igisirikari kigomba ko bacanshuro, kuko wa munyarwanda waza yifofiye abaje nk'umunyarwanda ntabwo yarwana ngo ari kurwanira iki, ntabwo ari kurwanira
mama we uri mu nkambi ntabwo ari kurwanira imirima yabo Dominique Ndaruhutse yatwaye, uwo nguwo abaje kurwana ameze nk'umucanshuro, ni wa wundi azakugeraho n'ubundi akakwiba akaba nka babandi. Birukana abantu bari inabute, birukana abarengeje imyaka, birukana doke babandi badashoboye badafite icyo bashoboye, bose hamwe bari bamaze kugera mu 164 barababwira ati mugende. Iyo mama 23 bita gikore igisirikare cy'umwuga baravuga ati mwese ni muze, kuko ujya muri Wazalendo ukajya muri FARDC abasirikare bacitse amaboko, abacitse amaguru, abarwaye za kanseri, abarwaye za tuberculose, abo bose ntago mama 23 ibemera. Ariko muri FARDC ubasangamo, kuko usangamo interahamwe n'abanyarwanda, ugasangamo abarundi ni abarundi. Ni ukuvuga ngo muri mama 23 ni igisirikare cy'umwuga, ni igisirikare kigomba gukoresha abakongomani bonyine. Katwigire muri territoire ya Shabunda, mama 23 natwirwaneho nkuko twabibabwiye. Bakandagiye muri territoire ya Shabunda, ni muri village zindi, turaza tureberemo iriya village ya Rutunguru. Rutunguru ni village barimo, ariko none hariho na groupement Rutunguru, Rutukuru, groupement Rutukuru. Ubona yuko intare za Sarambwe zamaze kwikandagiramo, ndetse turaza tuvugira hamwe iriya groupement n'ubundi cyangwa ari amavillage ya hariya yari amavillage yari ameze uti, yarateye ute. Ubona ko mama 23 s'il vous plaît, kuba yafashe kari agace ari agace kari strategique, ari agace kubatse ukuntu, kuko hari ama defense, hari ahantu harimo hari imisozi ike 8. Muri iyo misozi 8 yose harimo defense za FARDC na Wazalendo, defense 8. Izo defense bivanyemo, muri izo defense 8 bivanyemo harimo defense 4 zari zirimo mayimayi zikuyemo zirakomeza ziri kwerekera iyo muri kuri territoire ya za Shabunda. Izindi defense 4 harimo defense 2 za FARDC zirwanira ku butaka, harimo defense imwe bavuga ngo ni ya komando, hakaza na defense imwe yarimo abarundi ivanzemo na FDLR bakomoka kwa Hamada. Izo defense zose zivanyemo, yashatse kuresista n'andi yarimo abarundi na FDLR zo kwa Hamada, ariko M23 ibakubita ikintu bita kompora, bavamo. Nono defense enye ziri imbere mama 23 yasize ikaba, enye zari zisigaye inyuma n'ubwo ngo zibereye aho, ariko nazo zirafunze ku buryo FARDC mayimayi batabona uburyo bazigeramo. Umva, noneho wenda reka tunabirebere hamwe n'ubundi. Hariya donc muri M23 yavuye Nzibira, ni muri territoire ya Warungu nkuko nabibabwiye, ni ku mpaka wa Kabare ku muhanda wa Kigurube Shabunda. Ukoresheje 5 km ugeraho bita Kishodo, ugakomeza Shurwe, zimanuka zijya Rubimbe. Akandi gace muri iki gitondo mama 23 zishizemo defense igezemo, nta mirwano ihabaye, naho bita kwa Chevari. Noke ni nko mu birometero bigera muri 50 uvuye Nzibira. Hera naho ni muri territoire n'ubundi ya Shabunda. Ngo Chevari intare za Sarambwe zamaze kuhagera, kuva Nzibira ugera hariya. Intare za Sarambwe zimaze gukoresha hafi ibirometero bigera muri 60. Uri kumva ni nko kuva hariya za Katogota usa naho ugiye kugera Uvira. Ni ukuvuga ngo mu minsi ngahe rero intare za Sarambwe zishobora kuva Gatogota zikagera Uvira. Kadukomeze. Uri kumva ko na kandi gace n'ubundi kabashije gufatwa n'intare za Sarambwe, zamaje gufatwa n'intare za Sarambwe. Katurebera hamwe n'ubundi hariya muri Uvira uko byari byitwaye. Ewe turwana twirwaneho. Hariya muri Uvira ntabwo zari zahagera, mbabarire.
ntabwo zari zahagera, ariko ubona ko target ari ukwagera kubera ibyo bice. Hari ubundi buce n'ubundi bwaje kugiramo deployment ya FRDC. Iyo deployment ya FRDC ndaza tuyirebere hamwe n'ubundi ni deployment ya Wazalendo, deployment ya Maimai na FRDC mu bice bya za Minembwe. Yo ndaza nyikurikirana bavuga ngo zabira rumbiri, bakambira n'ubundi buce n'ubundi bavuga ko habayemo deployment za Wazalendo muri ubwo buce ndetse nabo muri FDNB. Tubande twareba ko ari amasasu yarayavugira hari ibyitwaye uti kazi ngo tubarebere hamwe naho. N'ubundi rero hariya muri Uvira hakomeje kuberamo ibidasanzwe, aho kuri uno mugoroba haraye havuga amasasu kugeza muri iki gitondo n'ubundi amasasu akaba akirimo. Ni muri Uvira haraye amasasu menshi. Amakuru aturuka ku mboni zacu nuko ari umusirikare wa Wazalendo waruvuye kunywa kanyanga, ageze wasanga umugore we ari kumwe na Katanyama. Donc mu FARDC ahita barasa bombi, aba FARDC bombi bahita bapfa. Aba FARDC baje gutabara. Bakimara kuza gutabara bari aba FARDC bahita nabo barasa wa Muzalendo. Abandi Bazalendo nabo baramanuka, nabo bakimara kuhagera nabo batangira kurasana nabo mu FARDC. Hari umushoferi umwe ukora mu miryango mpuzamahanga waje kuhagwa. Ku makuru duri gukora ari muri Uvira nuko ijoro ryose ryarimo amasasu, wari ufite imbunda wese ararasa, FARDC zirarasa, abarundi bararasa, polisi irarasa, Wazalendo bararasa, babacanshuro bararasa, n'abandi bagiye batandukanye n'abazifite mu nzu yabo bararasa. Hamaze gupfa abantu bagera muri 11, abandi baracyari hariya mu bitaro. Uri kumva ko ibya Wazalendo na FARDC bigikomeje gukomera, ukabona ko ari umwuka mubi uri muri Wazalendo. Umunsi yatambutse barasanaga abarundi na Wazalendo bari gupfa kanyanga, bagapfa abagore. Ubu ngubu urabona ko bano bapfuye indaya cyangwa abagore abadandaza amagara. Hakiyongeraho kuba muri centre ya Uvira cyangwa muri ville ya Uvira Wazalendo bavuga ko aribo bakagombye kuyobora Uvira. Bavuga ko bagomba kugira maire de la ville agomba kuba ari umuzalendo, vice mayor agomba kuba ari umuzalendo, burugumestre n'abasista burugumestre bagomba kuba ari Wazalendo, abashinzwe amataxe bose bagomba kuba ari Wazalendo. Ni ukuvuga ngo byose bigomba gukorwa nande na Wazalendo. Ibyo rero byatumye habaho kutumvikana, n'ubundi bikaba bikomeje kuzamura umwuka mubi hariya muri Uvira. Tunibuke ko General autoproclamé yitwa Ngoma Nzito auditora militaire hariya Uvira yamutumyeho. Ntabwo tuzi ngo yamutumyeho kuki, nawe ni ukuvuga ngo araza kwitaba. Niba arabaje kwitaba urukiko, nimba ari ibiki, ni ku itariki 30. Yego, ubona ko nabyo biri guteza umwuka mubi n'ubundi hariya muri Uvira, ku buryo nabyo bishobora kuzana izindi ntambara n'ubundi zishobora kuvuka hariya muri Uvira. Byo nabyo abasirikare bo kwa Ngoma Nzito bati ntabwo azaza, abandi bati ngo azaza, abandi ngo azaza. Ubona yuko nabyo ari akandi kaduruvuyo n'ubundi gashobora kuza kubaho. Reka biriya byo kwa Ngoma Nzito n'ubundi nabyo tubitegereze, turebere hamwe ibikomeje kuvugwa hariya mu nkengero za Pinga, aho M23 ikomeje gukora deployment ikomeye, ndetse noneho FARDC Wazalendo, kuko ndibuka ko aho narindi kugira ngo ugere Pinga n'amaguru yari amasaha 3, ariko nabonaga defense za FARDC nkabona defense za Wazalendo hafi yanjye n'ubundi, ku buryo bamwe banakomeraga ubundi nkabumva ari gukomera nijoro nabaga mbumva rwose. Izo deployment za FARDC za M23 zongeye kwegera Uvira, zongeye kwegera Pinga, ndetse noneho baza gutegeka abasirikari ba FARDC bababwira ko bagomba gukura ibibunda biremereye bamaze gupakinga cyangwa kwegeza hafi. Bababwira ko bagomba kubizana bakabishyira inyuma ya Pinga.
kuko bamaze kuvuga baravuga ati murabizi mu bice byinshi twagiye turwaniramo M23 yakunze kutwaka imbunda n'izi ngizi nazo ziragiye. Ikiza rero nuko muzikura ahangaha mukazishyira inyuma ya pinga mukazishyira muri ya misozi noneho mugatangira gusharinga muri kwerekeza muri ya bice M23 irimo doke mugakora iyo yindi bita bombardement aveugle cyangwa pilonnage aveugle. Bombardement aveugle mugakomeza gupirona ntacyo mwikanga. Ibyo rero byatumye M23 nayo ikomeza kwa advancinga kuko murabizi FRDC bari baje mu gukora bya bikorwa byo kuza kubombarda bakoresheje drone. Baravuze ati pinga imaze kuzungurukwa, pinga imaze kwegeramo intare za Sarambwe ku bwinshi hano hafi, ahubwo reka dukore iriya pilonnage. Niho baje kurasa za Bibwe, hariya za Nyange, za Hembe, iyo hariya za Mukengwa n'ahandi hose ubona ko M23 yamaze gufata. Baraza barapirona bica abaturage bakoresheje drone na Sukhoi. Ibyo rero byaje gutera n'ubundi M23 ko yararakaira bakurikira ndetse izana ingabo nyinshi. Hari zirana babwiye zaziri kuva hariya za Kicanga zikamanuka Karembe, abandi bakerekera za Ihura bakajya za Mpeti, za Mera, za Minzenze no mu nkengero zose za Pinga. Byaje guteza ubwoba n'ubundi Katanyama na Wazalendo kuko hariya twavuga ko harimo Katanyama, harimo regime ya Katanyama, harimo ngo komando, harimo Wazalendo bo muri NDC Renove, harimo CMC yo kwa Bigabo, hakabamo na APSRS yo kwa Janvier Karayiri na bakeya bagiye bava. Twavuga ko nk'uwitwa Queen 5 nayo ngo yarari hariya kugabuze uburyo ajya kurejanya mugenzi we kwa Jean Marie Bonane nawe manza ari muri Nyatura abazungu. Abo bose baracyari hariya muri Pinga, ubona yuko ngo bari kwegera mu misozi hejuru ya za Pinga, ariko nabo kubona ko tageta ari ugutoroka kuko kugira ngo bavuga ati ngo dukure imbunda ziremereye hafi y'intare za Sarambwe. Ibyo ni bya bindi bigaragaza ko ari yanzira yo guhunga, yanzira yo guhunga. Ubona ko ari inzira n'ubundi bari gutegura, ukabona ko ari yanzira yo kwihungira bigendera. Abakunzi b'Intare Official rero reka dukomeze tubategure n'andi makuru kanya turaza tubabwire uko byitwaye mu bindi bice yaba hari atwerekera za Hombo. Gusa wenda ndahamya nashidikanya uko muri gukurikirana amakuru nka hariya muri territoire ya Rucuro. Muri territoire ya Rucuro navuga ko bona ibintu biratuje, ibintu bimeze neza kuko ndahamya nashidikanya yuko mumaze kubyibonera ko ibintu buno bimeze neza ari muri territoire ya Rucuro. Uretse FDR n'ubundi zikora ama infiltration n'ubundi zikica abaturage zikajya no kwiba, ariko kubijyanye no ngo bya bitero bikaze ni ukuvuga ngo operation M23 yakomeje gukora za operation Zero Wazalendo ko zikomeje gushira, zikomeje kuvamo n'ubundi FDR Wazalendo n'ubundi bakomeje gushira muri biriya bice mu buryo navuga bwuzuye. Bakunzi b'Intare Official, bakunzi bacu n'ubundi dukomeze tubashakire amakuru tumenya avancement za M23 hariya mu gice cya za Kibuwa, hariya muri za Hombo, tunakurikirana n'ubundi hariya hejuru kuri hariya makuru hariya za Minembwe. Ndazanye babwire uko byitwaye n'ubundi. Turi kumwe, mukomeze mugire isabato nziza kandi na weekend nziza. N'abagiye ku muganda mukore umuganda neza, kambifurize gukomeza kugira Imana n'amafaranga. Ciao ciao.